andi deftere o deftere kande ko dambugal kande waldi fa don ko don de pesete tawi deftere no yewtude fi tawhid de bindirtaake deftere yewtore fi fiqh konon kadi si tawi ko fi tafsir nde yewtata nde bindirtaake deftere yewtore fi usul fiqh masalan konon be nay huwa yani ahsanu shay'in fi babihi aw huwa hasanun fi babihi dedo ko nde yewtata ko fi tawhid fi wotindingol Allah ko ɓuri mawnude ko ɓuri teddude kon ka hoore leydi ɗo ko wotindingol Allah waɗugol Allah gooto ɗum ɓurata welde Allah ɗum waɗi ɗum ɗo nulaaɓe ɓen fof ɓe golluno e hoore ɗum ɗo fiyo ɗum ɗo laata fiyo Allah waɗe gooto hara ko kanko tu rewete hara waranaka siina few waranaka kafidiɗo ɗum ɗo dinaji ɗi fopp no fottani idan ko wonɗen e jangude ɗo kon ko ɓuri teddude ko ɓuri mawnude ko ɓuri hittude ka Allah subhanahu wa ta'ala kala yimɓe go haray foygintini fiɗo no onon ñande o ko defte ko tawhid tun ko wotinde Allah waɗe ɗum ɗo si enen en fillinnike ɗum haray koko Allah fillinni fillitiɗen Allah neli nulaɓen ko nulaɓe jelo ɓurɓe nulaɓe annabaɓe ɓuri guluji temedere Allah nelay ko ɓuri guluji temedere yimɓe kippina defte fi hunde ta nden foygiti ta nden ko sama kala na sama kala idan ko hunde mawnde hanade andede sabuna yimɓe buyno mortade e tawhidi on hakkunde shirku e tawhidi ko gaɗa e gaane si on tigi woni neɗɗo tawhidi o wontiri gaɗa o lumbi shirku no gaɗa to ko yo hayno kono o memata si o yaral ton aray ko gaani ga woni aray ko kanko shirku wondi o waɗa shirku imma himo andi ma hara wanda ko heewi ko yimɓe ɓen waɗay shirkuji hara ɓe anda ko waɗi julɓe ɓen no jarribora angal jangugol diina muɗum piiji addama ko jange ko tawata ko heewi ko ngayi e nafoore nonge ɗon neɗɗo noon no yiɗi hendagol tono yangi mum ɗon e ɗon joni on soppumi ɗon rottumi ɗon jangu noon sa jangi ɗum ɗo a heɓay poste a heɓay ka golla a heɓay jawdi a heɓay yimɓe hilnike nande man harmi jangugol ɗum ɗo jangugol gande luttuɗo ɗen nande man harmi kono ko jangol dina kam taw woni yeeso sabu ñande dargal a daroyke yeeso Allah landotako makko honɗum hay wona ingénieur ju honno hayno wona docteur ju hanno wona ɗum ɗo e ɗum ɗo hayno janga physique e mat e ɗum ɗo rantako mo ɗum dey kono ko hayno janga andano rewirami ko pellete ɗum noon si on ti waɗal ɗum ga so hewto yeeso Allah lanto idan deftere nden ko deftere moƴƴude ka dambugal muɗum deftere fof noon haray winduɗo on daɗɗay fuɗɗode ko fi honɗum wallifani deftere nde ko honɗum duñimo ha yo wallifo nde goɗɗo waɗa goɗɗum wo haray sabunno nder ton ko ɗum waɗi fuɗɗode mo gaddima makko on ɗo almugaddima ko ardin ɗum ko ardinte ko daɗɗirte alhamdulillahi yettore wodani Allah rabbil alamina jeyɗo nde tagore halagana o tagiri en li ibadati fi dewal makko ngal o tagiri en na fi tun yen jokko hajumen e jokku weli e foti e ndatuno gurdam no moƴƴira fiye e rewmo ko ɗum sabu ɗum o tagiri en dey wa amarna o yamiri en kadi bi tawhidihi wotinɗingol mo waɗugol mo goto wa ta'ati e ɗoftagol mo wawa kanko le ganiyum ko yondiniɗo ko alduɗo annaga e meɗen nawndema ko rewetenmo ko ɗum nafaymo joni ara ko sabu ko o yamiri e yen rewmo kon ko wigol he aɗo ɓeɗo si rewallan ɗo haray haaju am fewani la kanko mo yondini rewɗenmo e rewamo no fota e makko wa nahnu lmuhtajun
ko enen woni haton jimbe e makko. Ya ayuha nnasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ko enen woni haton jimbe e makko de kanko haton jinamen. O holli wonde do o aya do fi honno tagiri yimbe be nge jinnaji din wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mi tagirali jinnaji din e yimbe ben sona fiyo be rewa ay li yukhlisu li al ibadata li yuwahhiduni fiyo be wada min tun rewetedo be labbina mi dewe den kadi dum be firo ben illa liya'budun ay illa li yuwahhiduni fiyo be wada goto sa rewi Allah rewi di moy goddum haray no wasa wadade dum wadi dewal tigi wangal ko labbinagal Allah hara ko Allah tun ngal wadana o wi no ma uridu minhum min rizqi mi haton jina e mabbe mi muyali e mabbe arsike nafiyo be arsika nafiyo be wadana goddum wa ma uridu an yut'imun mi muyali kadi tagugol be gol fiyo be nyammina wana fiyo be remana ngesa ma mo ina easy ma be sodna mi otoje ma be darna mi ciudi ma be warna mi tarawje ma be warna mi dum nafus hay hunde mi warna mi tagiral bi fi warna dum. Inna Allah tabiti wonde Allah huwa ar-razzaq kanko ne arsiko wo dhul quwwatil matin jon dole jon kembe doleje de o kanko wadanta en enen wadanta mo e fus arsala rusulahu onulinu laabe makko ben daayatan ko be noddobe ila tawhid faada e wotiningol Allah wa ikhlasi dini e labbingol dina kanko dum do onuliribe dum do woni fonction mabbe on ko yobe noddu yimbe ben yobe rew Allah yobe wotining Allah yobe labbinan Allah dewe den e holla be non ko honno dum laatorta techniquement ko honno neddo on rewirta Allah tum o labbinana Allah dewe den nula ben ko be yangi ko fop ko dum fiino dum don tabitira ko hollugol yimbe ben ko tindingol yimbe ben non ekkutugol be eltabe kono woɓɓe ko talibaɓe sattanopiɓe no wi wa ma arsalna min nulali min qablika ko adima am Muhammad min rasulin nulaɗo wo nulaɗo illa nuhi ilayhi sina men wahaya e makko men yamiramo men sowndowo men yeetomo annahu ko hani andugo kon la ilaha illa ana reweteɗo e hoore gonga ala si wona min fa'buduni rewela o wi Muhammad hay goto ebe nulaɓe attiɓe ma men nulali sina men yetomo ɗum ɗo hino mission ma o wonde reweteɗo goɗɗo go e gonga ala si wona min Allah awa rewela ko ɗum ɗo yottinta ko ɗum ɗo yettoɗaɓe ko ɗum ɗo ekkitaɓe ko ɗum ɗo eltataɓe ko ɗum ɗo ne'ataɓe e muɗum koye suratul anbiya aya woni kanko watti aya nogay e joobo wa ashhadu miɗo seedo an la ilaha illa allahu wonde reweteɗo e gonga ala si wona allahu wahdahu kanko tum la sharika lahu kafitiɗo alanamo walaw kariha al mushrikuna hay sinon shirkoɓe ŋañi ɗum shirkoɓe yiɗa ɗum wowle few ko waɗi si ɗum ɗon tabiti haray kamɓe ko maɓɓe ko boni wa ashhadu miɗo seedo kadi anna muhammadan wonde muhammad o abduhu ko jiyaɗo makko kanko Allah wa rasuluhu ko nulaɗo makko kanko Allah kanko Muhammad wona kanko ne Allah de kanko ko jiyaɗo Allah kono ko nulaɗo Allah ila nasi faade yimɓe ɓen ajmaina ɓe foop nelaɗo Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ko nulaɗo ha e yimɓe ɓen fuu continent ji ɗin fuu kala ka ɓiɗɗo Adama woni ko neɗɗo ɓalejo woni ko danejo woni ko portojo woni ko arabujo e kala ka woni e hoore laalagal leydi ndin ɗo nulaɗo Muhammad no nula ha e makko yottingol ka dina ɗo o tawhidi ɗo sallallahu alayhi wa Allah juulo e makko wa ala alihi e yimɓe suudu makko ɗum wa ashabi e wondiɓe makko ɓen alladhina ɓen hajaru ferunoɓe dogugol hijira ko dogugol fi no laawinira diina mum kan
fiyo dina mun kan daɗo doggugol ka tawata nde nokkure ɗo si mi woni ɗo mi wawata rewde Allah mi laɓɓinana Allah wawata wadde dewe ɗen ɗo acci mi doga ɗo mi yaha nokkugol ɓay leydi Allah ni no yaaji joni mi iwiɗo on tigi doga ɗon fes o immo ɗon o yaha o wona e leydi go ka tawata o rewa ɗon Allah o laɓɓinana Allah dewal ngal ɗum ɗo ɓe sahabaɓe ko ɗum ɓe wanno ara non noon ɓe dogi taw ɓe Habasha ɓe yahuno laawi ɗiɗi vague arano on yahi awa neɓoyi woɓɓe go arti ɓe fayin wuli kadi ɓe dogi kadi fayin ɓe yahiti ton ha noon Allah newnani nelaɗon sallallahu alaihi wasallam e sahaba mum ɓe joni ɓe dogu ɓe ara Madina joni Madina Allah waɗi ɗon daɗɗama ɗon woni nokku ɓuttu nokku ka tawata julɗo on no wawi arde o fatto ɗon o ɓuttina o rewa Allah tawa lette ko heɓayno ko Makka o heɓata ɗum ɗon on to mati ɓe feri ɓe dogi fi laawingol diina mum kan ɓe dogi ɓe acciri galleji maɓɓe ɗin e gese maɓɓe ɗen e jawle maɓɓe ɗen fof ɓaawo ɓeyni kono gasi si tawi diina kan daɗi haray hunde ko laawi ala ida abgati dunia ala almar'i dinahu fama fatahu minhu falaysa bidahiri o si tawi aduna on accani neɗɗo diina mum kan si aduna on accani neɗɗo diina makko kan aduna on bonnali diina makko kan haray ko laawimo ko lutti wo haray bona ko heɓali wo hande kadi ko aduna on bonnanimo wo haray bonali lorratama ɓeɗo fernoɓe wo jahadu ɓe tinni ɓe wakkili ɓe waɗi jihadi ɓe darti ayɓe ɓen ɓe jonni wonkiji maɓɓe ɗin e jawle maɓɓe ɗen o sabaru ɓe muññi e hoore ɗum ɗo walladina e ɓen ɓe tawata aawaw ɓe werni ɓe jaɓɓike ɓe werni ɗum ko yimɓe Madina ɓen ansaru en kamɓe kadi ɓe fonti juuɗe ɓe inni awa are ɓe werni ɓe hoɓɓe iwɓe Makka doggi ari fattiɓe ɓe sendodi e maɓɓe jawle maɓɓe ɗen leyɗe maɓɓe ɗen cuuɗi maɓɓe ɗin biyenji maɓɓe ɗin moƴƴereji maɓɓe ɗin fof ɓe sendodi e maɓɓe ɓeeɗo wo nasaru ɓe walli ɓe tambiti ɓeeɗo kadi Allah juulu e ɓeeɗo wa sallim hisin tasliman kisiye kathiran ɗuuɗuɗo ila yawmiddin ha ñande joddidina amma baadu si ɗum ɗo fof feƴƴi haray falamma kana tawdihu al-aqidati as-sahihati sanga latino ɓangingol feññina finde sellunde nde wa da'watu ilayha e noddugol faade e nde finde sellunde huwa ɗum ɗon ahammal umuri ko ɓuri himmude e piiji ɗin ɓuri hittude e piiji ɗin wa akadal wajibati ko ɓuri tentude e waɗɗiɗi ɗin li annaha sabu nde finde sellunde al asasu ko nde ɗo woni ngorondi woni fondation woni bindere woni daƴƴere woni fuɗɗode allazi nden tan bani nde mahoto alayhi e hoore muɗum sihhatul a'mali sellugol golleji ɗin wa gabuluha e jaɓegol golleji ɗin ɓayi ko ni wa'i nde ɗo finde sellunde ɓangingol nde nodda e mayre ɗum ɗo ɓuri hittude kala ko hitti si honɗum sabu nde finde sellunde ko nde woni miran on ka golleji moƴƴi ɗin tumbotoɗon ko nde woni sharti fiyo golleji ɗin jaɓe ɓay ko non wayi kana laati ihtimamu rusuli himmirgol nulaɓe ɓen salawatullahi wa salamu alayhi julɗele Allah ɗen kisi Allah yo wona e hoore maɓɓe wahtimamu e kadi e himmirgol atba'ihim jokkuɓe ɓe nulaɓe bi islahil aqidati fi moƴƴintinnugol finde nden awwalan ko ɗum taw attorte itta ɗum ɗon woni ko fuɗɗorte amma yunaqiduha itta ɗum ɗon laɓɓina moƴƴina finde nden kono firta finde nden aw yunqisuha ma ko ɗuytata finde nden wa kana laati nasibu hadha aljanibi laati geɓal ngosengo ɗo
min suwaril qur'ani immorde e corteji alqur'ana ɗin wa ayatihi ayaji alqur'ana ɗen ɗum ɗon heɓi annasibal awfara geɓal ɓurgal tekkude ngal ɓurgal tiiɗude ngal ɓurgal mawnude ngal wa kana laati nasibuhu geɓal ɗum ɗo o sengo tawhidi on ɓangingol tawhidi on ɓangina kadi kono bonna tawhidi on geɓal ɗum ɗon min da'wati rasuli immorde e noddanu nulaaɗo on sallallahu alaihi wasallam wa ihtimamihi e himme makko ɗen ɗum ɗon kadi heɓi annasibal akbara geɓal ɓurgal mawnude ngal sabu honɗum fagadi makkata o ñiiɓi kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fi makkata e nder makka 13 sanatan woni ɗon duuɓi 13 yadu himo nodda ila tawhidi faade e wotiningol Allah wa islahi al aqidati e moƴƴintingol finde nden duuɓi 13 ko duuɓi 23 o wuuri ko o nulaako joni noon duuɓi 13 ɗin fof ɗon noon ko fi tawhid wona noddede ko duuɓi 10 ɗi a sariyaji luttuɗi nodda e muɗum jangina anda jaka ko ɗum wasi o enni tawhidi on ɗum ɗon heɓi geɓal ɓurgal mawnude ngal e noddanu nulaaɗo ndum se ndaari corteji ɗin kadi ka alqur'ana corteji yewtayɗi fi tawhidi ɗi wotiningol Allah yewta fi Allah mangu makko ngun ko o tagi kon no o tagiri noon ko o letti yedduɓe mo ɓen e ko walli o foolini ɗoftiɓe mo ɓen kon en taway no ɗuuɗi e alqur'ana o moƴƴi tawde noon ko ni ngo sengo ɗo wayi haray no haani daranede mo ɓen ko mari feere kon e nder gurdam maɗan an kadi fayda ƴettu wala gurdam maɗan pecce tati ɗiɗi jeɗen fof an kadi yangoda e ɗum ɗo o wi walamma fataha Allahu alayhi makkata saga Allah udditannomo kanko nelaɗo makka kana laati awwala ma bada bihi laatike ko attorno fuɗɗorde kon hadmal asnami ko yirbingol sanamuji ɗin ko fusugol sanamuji ɗin wal qada alayha e gaynugol fi majji fes wal amra e yamirgol bi ikhlasil ibadati laɓɓinangol dewe ɗen lillahi wonande Allah wahdahu kanko ɗum la sharika lahu ala mo kafi awan laaɗo udditi makka o non atti wadde ko atti wadde kon taw o yewka sanamuji ɗi fop majjo o muñciɗi fop fusiri ɗi wotru wari ko ɗon ɓerɗe wonno yowitade ɗum wonno sabu ha yimɓe no wadde shirku idan ko ɓorugol daƴƴere bone on duppita itta ɓora ɗaɗi ɗin fop bugo ko ɗum o fuɗɗori o enni yimɓe ɓen ko Allah gooto pet rewete jillidirgol ala tawde ko ni murannu wayi wagadi awla ulama'u hadhihi al umma gomɗi heftini karamakoɓe ɗe mofte ɗo hadha al janiba ngo sengo ɗo kadran ember kabiran mawnde min juhudihim immorde wakkilareji maɓɓe ɗin wa jihadihim e yangi maɓɓe kin jihadi maɓɓe o doole maɓɓe ɗen e wakkilare maɓɓe nden ɓe heftini ɗum ɓe jonni ɗum ngo sengo ɗo yani e nder karamakoɓe ɗe mofte yangiji maɓɓe ɗin wakkilare maɓɓe nden woni kaka wallifagol woni ko ka waajagol ɗum ɗo telen sengo tawhiɗo ɓe jonni ɗum geɓal janal wa ta'limum wa ta'lifum e jangingol maɓɓe ngol e wallifagol maɓɓe ngol hatta shagalat ha wuri ƴetti golliri kutubul aqidati defte finde nden ɗum ƴetti golli utilisiri hayizan yolnde ma on no wiyete masafa yani misaha kabira mawɗo min al maktabati al islamiyati immorde e moɓirde defte l'islamu ɗen mana defte l'islam defte ko wallifa kon fi l'islam so ndaari defte aqida ɗen ko ƴetti kon e ɗum en taway no ƴetti buy sa ndaari ka bibliothèque l'islam
arabe sendi be inna do ndoko kutubu tafsir onni do defte tafsir tum tafsirul tabari qurtubi saadi odo yetto alaka di bena do ko kutubu usulul fiqh be yabe yetto ko kutubul fiqh yetto ko kutubul aqida tawhid wal aqida yetto bena kutubu dondo mat tarikh masalan kutubul hadith onon sendira haiz ko espace sendaro yi don ka defte wi a tawhid e aqida den ko de yetti kon kanje e nder ensemble bibliothèque on taway ko buygoy honno mo faala wiide do wonda tawhid e aqida yimbe gonno minimiser dum kono na ko minimisete karama ko be l'islam be fandina fimu be yangi ke be walli fike buyi e fimu imma feññingol ko honɗum woni tawhid ko honɗum woni contraire tawhid ma ruttugol ɓe yimɓe majjereji yimɓe feddeji adduɓe jiɓiliɓiji ukke nder tawhid on defte goo ko fiiɗum noon ko ruttugol ɓen ɗon tum ɓe wi hunde kaari ɗum ɗon na gonga ko ni eni woniri yani ɗen ɗon ko defandoje ma ɓe ataka ɓe defanda ɓe ga no mahude no do woɓɓe no ari no faala liɓude jogi alaji no faala liɓude ko wona mahede ko ɓe ari groupe aji ɗiɗi ɓe to woni defandoɓe fiwota e hewtuɓe bonna ko wona mahede ko ɓe ga woni mahoɓe ko noon ɗe wakkilareji maɓɓe telengo sengo ɗo o wi wagadi ahbabtu min kadi mi yiɗi an ushima min kadi ndemi tawnete ndemi waɗata geɓu bi juhdi e wakkilare aliɗi fanɗunde nden fi hada al amal al jali e nder ɗe golle mawɗe ɗo min kadi mi faala waɗa participation kum fanɗi kon fof ɗum ko golle jane fiyo Allah wotin ɗinne o rewe kanko tum ko ɗum ononi no laaɓɓen ko ɗum ko cippiɗir defte ɗen ko ɗum ko tagiri leydi asama ko ɗum ko tagiri yimɓe jinna ɗum ko hunde mawde o yimin kadi e ɗe golle jane ɗo min kadi mi waɗa toon gukku mi waɗa isham ko fandi fakatabtu hadihi alkalimati mi windi ɗi konguɗi ɗo allati ɗin ugaddimu ha miɗo ardina ɗi miɗo jonna ɗiɗo lil qaari wonande jangowo on miɗo watta ɗi e sokeje makko wahiya ɗiɗo konguɗi lam ta'ati bi shay'in jadidin ɗi addali hunde heyre mi windal ɗo ko windaka ha hande wa innama hiya tagribu andu ko ɗi konguɗi ɗo ɗi ko ɗi woni wo ko ɓattingol tun li ba'di al ma'lumati yoga e andeteɗi ɓattingol ɗi fiyo neɗɗo on anduɗi wakadi yakunu fiha no wawi wonde ɗi konguɗi ɗo kadi rabtu humindirgol liwaqi innasi alyawma ko yimɓe ɓen no wuuriri noon hande waaqi koko yimɓe ɓen woni e mum kon no yimɓe woniri noon hande no ko ɓe wuuri e mum kon wa mumarasatihim e ko ɓe woni e wadde ƙetade kon woni gollude kon bitilkal ma'lumati ɗin ɗon andadi ani o faala wiide ɗo nande mo waddi kesum ko windaka fi tawhidi ha hande kono zamanu ɓe fayda e noone no ɓe waɗirta shirku non taway nokkeli goo no serti e ɓeya no waɗira e noon mo adda on ko goto mana on ko goto kono wasilaji ni no shirkirte non hara no serti yon noon humindirgol en na awa shirku ɓeya to ko shirkayno kon koni kamɓe gerdeno ɓeɗo koni gerta kono fof ko mana goto o wi no wawi konguɗi makko ɗin ɗo hara ko humindirgol ɗum ɓeydo laɓɓinde hatta yattadiha o wi ha laaɓa feeña hukmu ha ñaawore ɗiɗo wonaɗi e waɗede hande wa yatabayyana ɓanga khata'u ashabi tilka almumarasat faljereji jomiraɓe ɗin ɗon golleji ɗi ɓe woni e gollude la allah no gata kamɓe yarjona ɓe yiltita to ɓe acca ɗum ɗon wa nasihatan
ولا بالكاد لغيرهم ونند وبغو بونا به لعلهم يحذرون غسكا برنتو be wonbe wadde dido golleji shirku no gasa hara be anda ko shirku o widi kongudi do bangirnabe wonde ko be jokki gonko faljire no gasa wonno Allah wada be yilto pelleto be yiltiki o wi ko laaba ngor redu kadi wobbe go be ala e wadde dum fi yobe rento wota be wada dum gasa Allah walla neddo na jangudo ha kono Allah wada moy tawhid ala watashi wala wada shirku fes kono ko honno hadi o wada o tawadu no wade ka mabbe na andi ma andi no harmi o anda no harmi de kono o tawadu no wade ka mabbe piji go enen masa har no wada leede kawtal men ziyaraji piji goddi go yowitagol e waliyabe ha fe'iti fayda rewabe ina ko kambe sellinta ko kambe wurnata kambe warata kambe arshikata kambe katata kambe wata dum do enen ari dum en ala no yimbe no ala al khaliga ala jibilla jonno no arde no ilde no arde no ari de seda jonno si yimbe ben yeta mo wonde awa dum toko wona wadede toko dum na ko dum ko shirku bereno to ben awatani nani dum ta dum hewtu kamen ga o wi ko dum ko sabu yimbe dido o walli fani defterne wombe gollude golleji shirku no wadude imma no andi ma anda bedo waja golbe no gasa be arta be anda ko be jokki do ko munasobe tentini jokkirnobe angal andugol si be andi kon be watta ko heewi kon be yilditu e be jokka rentingol be ko pikugol be anti andi nawnaje den no wawi hara nawnande nangi on tigi si o nyawndo no wawi wadugol lekki kintaw adu nawnande hewtude har si nawnande ngari de wawata natude tawa gardien no wodi o wi ko sabu dum o wadiri dum do o wi waga digta bastu wondimi jappinike iktibas ko jettugol juude goddo هذه الكلمات دي كونغودي دو من كتب أئمة الدين كدفت المامي بدينا به وعلماء المسلمين اكرمكو بجلب به ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وانا دفت او كرمكو الإسلام دو ابن تيمية وتلميذي دفت طالباج اون كدي ابن القيم الجوزية وتلميذه كرم طالباج فاي ابن تيمية وتر الحافظ ابن كثير jon deftere tafsir nen tafsir ibn kathir beedi dono ibn kathir ko juude Sheikh Samim Taymiya be jangi be taliban makko defte beedo den o wi no jeya e kam mi jetti mi yonnori mi suuti ton wa min kutubi Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab e defte o Sheikh al-Islam do kadi Muhammad ibn Abdul Wahhab وتلميذه وتلاميذه طالبا بمكة بين أئمة الدعوة الإصلاحية المامي بدعوة مؤنتنو خصوصا تنتني كتاب التوحيد خصوصا كتاب التوحيد تنتني كتاب فتح المجيد كان تنتني ده دفتر دوتن فتح المجيد ويك وجدت عندنا نكون نودي اقتباس يعني كونغول اقتباس ka ɗaɓɓutugol ka recherche ji scientifique sa winda e deftere woni ko fi master ko doctorat a walli fattuni deftere ni tun kal islam ko naya inventu waɗa ko ko waɗa ka ha hande wowla ka ha hande ta waɗi ɗum addi e goto jangantama
islam ko tawa ko jetta ko e deftere jettata kono honto yimbe wobbe go woni e wadde joyde e jamfa fenande be yaabe jetta e goddo ko windi harna ide on to jetta ko winno windiri non be ronka innude dum do ko e deftere kaare de be nyi famina ko kambe dum ko kongudi mabbe ni no be no wawi arab yanno be windiri non tawa na ide mabbe few ko ide goddo be yetti be addi be kupito be addi be koli do na dum woni iktibas ko ya jangu deftere on tigi den ha gayna ko famuda kon e der ko windi kon ko famuda kon ara an wada expression mada an e manière ma kono ide on na an sinkimo on ko juude goddo a jangi a hebi e der ko janguda ko hebi ide on to mat non an iba no manière ma on wadira wowlira dum manière ma don woni iktibas don no yalla laim hay don non na foto e widi mi naftori o mi windi do ko mi naftori e deftere kaari ma kongudi kaarijo mi nanno mo yewta don ko don fayda mi hebi faamu min kan non mi jetti don mi beydi don seeda mi waddi mi wattirni ko don go faala wiide do kono wallahu almustaan o wi wala adda e minodita ko non annadin min ataytu mi addi bi jadidin hunde heyre wa inma arju min ko mi tanjini tum ana kono ko mi wonata garrabtu mi battini ba'd al ma'lumati yoga e andetedi wa rabattuha mi humidiridi bi waqi nasi e ko yimbe ben wuri kon fewno do e gurda yimbe ben kullama sanahat fursatun tumakala yolnde hebi sanahat ko newagol tumakala yolnde newi occasion hebi wa aradat munasabatun ko feppondiri fewnditi aradat ko yaltotugol munasaba ko fewnditi ko occasion yani fursa e munasaba no battondiri ko konti enen ko weten ko occasion ko yolnde ko yanti ko fewnditi o yani mana ko fara wiide do tuma kala o yi yimbe go no wada piijiri tawata shirk o winda don do o yaano masalan yim defte buy ko winda do kontigi ha joni o tawe masalan winen dennabo ma pera ma fatunde ma tumbodira o yi anon wobbe no wara dum goddum ko fi on dunni menen dun do menen ko ni men tawri mawba men no wara dun do tanon ko shirk yetta don kitan nokku kaari mari be kaaribe ben no wadira ni dum wiyete munasaba o wi wa asru hadha alkitabi lasri de deftere do kana halagatin udhi'at min idha'at alquran alkarim ko darsuji jodalle sakitade e o radio wiyete do on radio alquran alkarim dandi mamlaka ha joni radio no gollude gol idha'at alquran alkarim radio alquran teddudo on e mamlaka rabbi saudi ko saudi o woni ko ton be hayno no gasa yontere be de wotere ma laawi didi be wada konti darsu de deftere ko dum wonno wana na ko joda winda fi darsu ko winda kay on windugol tun tem hande awa do jogi yewtere ka radio ko fi onno yewton ton ko fi tawhidul uluhiyya be winda non ko be jangoyta kon be abe jang konon don wada ha gasi few on tumati peta yobe be empir wan deftere o wi wama kana fi niyyati la tanawki an yan
an takhruja fi kitabin den darsuji ɗon ɗiɗi yaltoyta hara ko deftere lawla taqdirullahi subhanahu so wona koddori Allah towɗon thumma inna ba'da al ikhwati refti kadi ɓawa ɗum ɓawa koddori Allah on yoga e musidɓe alkirami tedduɓe egitara addi feere fewjinike alayya e hoore an ma fewjanilan jam aha moɓidirgol ɗin darsuji ɗon watan siga ha yuɓɓidira ɗi wa ikhraji ha e yaltingol ɗi fi kitabi hara ko deftere li yabga fi yo heddo nafu ha nafoore mum nden inchallahu mana Allah hoddiri yo ɗum wonu deftere e tawti musidɓe tedduɓe wasike addi proposition ha karamo ko en ɗi darsuji ɗi waɗɗon ka radio sine ɓoyi no radio no wawi bonde ko arestira ko no wawi lannude bon so on moɓino ɗum o waɗi windi on waɗi ɗum deftere on imprimi haray ko ɗon ɓurta nafoore ko ɗon ide makko on jetti kono fewndo ko windano ɗum fi yahugol janga ɗum ka studio haɗo mijanoki ɗum fi won deftere few ko beru tun yo ɗum ɗon nane o adda kaydeji ɗum o liɓa o wi wa arju mbiɗa jotti an yakuna fi dhalika al khayr mbiɗa jottide ɗum ɗo wonata hara ko moƴƴere wa an takuna ishaman nde ɗum ɗo wonta hara kadi ko geɓugol walaw da'ilan hay si tawi no fanɗi fi majali da'wati ka laawol noddugol ila Allah subhanahu ta ɗum ɗo waɗi participi to heɓi ɗon geɓu fi waqtin e waqtu mo tawata juhilat fihi yejjit majjama e on ɗon waqtu tariqatu da'wati sahihati laawol noddandu sellunu ɗum wa sara wonti kathirun ko heewi min addu'ati e noddoɓe yahtammuna hiɓe himmiri hiɓe hilni bi jawaniba e cenɗe da'ilatin lo'uɗe fanɗuɗe sewɗe la tusminu ɗe fayinta wala tughni ɗe yonata min ju'i modde heege bidunil aqidati si tawi aqida tawa kay muɗum wa yatrukuna ɓe acca janibal aqidati sengo finde nden wa hum kamɓe yarawna hiɓe yi'a annasa yimɓe ɓen le mutawarritina hiɓe unti hiɓe yolli fi shirku al akbari njano on hawla al adrihati tentini telen ka kaburuji ka genale wal mazarati e nokkuji juureteɗi ɗin wa mutawarritina hiɓe ukki naati kadi fil bidayi e bida'uji wal khurafati e penale e samakalaji fenandeji moƴƴinaɗi wa yarawna hiɓe yi'a du'ata dalalati noddoɓe e majjere ɓen kad istahawadu ɓe hendike ala kathirin ko heewi min al jahalati immorde e yimɓe majjuɓe wal awam e yimɓe ninalaniɓe wa saaguhum ɓe soggiɓe ɗo ila mawaqi il halaki e nokkuji halkereji wa dalal e majjere wa tahaduhum ɓe jogitike ɗum ɗo ɓe jogiti waɗi ɓe ɗo abidan ko jiyaɓe lahum wonande ɓe waɗiɓe maccuɓe maɓɓe yatasarrafuna hiɓe firlito ɓe fewja bi ogulin e haqqillaji maɓɓe ɗin wa amwalin e jawle maɓɓe ɗin wa yatara'asuna alayhim hiɓe woniri hoore e maɓɓe hiɓe ardi e hoore maɓɓe bil batil e hoore mere wa bismil ilmi e inde gandal wal wilayati e waliyagal o wi nde deftere makko ɗo no gasa woday ko nde walliti nde participe seeɗa fi andingol yimɓe ɓen ko honno noddirte e nde finde sellude fewndo e o zaman mo tawata yimɓe boyi majji laawol ko honno noddirte yimɓe ɓen noddirte e finde sellude waɗi buyi no yi'a wonde o tawhid ɗum na ko himmi ha hara ko karamakoɓe ɗe ko du'at kono iɓe hilni piiji goɗɗi o e hoore ɗin piiji ɗi ɓe hilni ɗon si tawhid ala ɗi nafata ko janngingol fiqhu ko janngingol ko qira'at ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ko lugal arabiya ko ɗum ɗo si tawi tawhid ala ko meeɗa kono ɓe hittin ɗum ɗon joni noon ɓe tertike yimɓe ninalaniɓe yimɓe ɓe ala gande yimɓe majju ɓen no jokki shirk no naate mum ha muti no jokki bidaji no naate ha muti
fi on ɗum no wodi hooreɓe goo karamo ko bandi ɓen no hendi ɓen waɗi ɓe maccuɓe holli ɓe wonde ko si on jokkali men de on naata aljanna si on jokki men on ɗoftike men on yanganike men on jonni men ko marɗon kon fof ara e menen telen lahara men ƴettani on garante ɓe soggiɓe ɓe waɗiɓe yani human binneɓe haqqillaji maɓɓe ɗin jawle maɓɓe ɗen fof ko ɓeeɗa woni e manipilude no ɓe faalira o e hoore on ɗum e ganda ko men woni karmakoɓe ko men woni waliyaɓe monɓe ɓe noddanoɓe Allah ɓen no reeni ɓen no akkidi ɓen ɗon ko ñamata kon e ko ñamete kon no terti ɗon no jokki haaju hawni o wi inna kathiran min ad-du'ati al-yawm o wi ko heewi ko e noddo ɓen hande mal asaf no sunini hoore ɗum suningol ngol o wi ko heewi kon la yahtamuna ɓe himmirali bi janibil aqidati telen sengo aqida on wa islahiha e moƴƴingol finde nden bal accu rubbama yaqulu ba'dun no wawi wori woɓɓe maɓɓe inna utruku nasa ala aqaidihim terte yimɓe ɓen e mo ɓe ko fiɓi acce mo ɓe he ko memugol piɓle ɗen ko ɗum addata sonko ko ɗum addata sertugol terte joni fotti yon tuɓa en fof ko en julɓe alhamdulillahi allahu akbar sifa ɗum mi nani khutba Sénégal jumare ari ka aéroport ko jumare won jumano ka aéroport ɗon ko ɗon julata juma parce que ko e 15 heures woni checking o annande jumare feƴƴude ɗo e septembre ko mbiyano e septembre almami jon ɗon kanko ara o waajo fayda 1 heure de temps hara mo waajade kanko ni almami o yewrude fira e olof si o gayni ɗon o yaha e khutba on ko 5 minutes o wattamo kippo o juula ay ko dañani woni premier fois miɗo ara juula ɗon ka yewtere makko yewti tawhidi laawuɗo yewti tawhidi laaɓi ɗengal non e olof wawi olof ha maayi sakkitode o inni hey ɓe wonoɓe wiide e julɓe no woodi julɓe shirkoɓe ɓe feray o inni enen ɗo fof ko no addi en ɗo ɗo fof ko sabu ko Allah hey wona enen wiyete no wadde shirk ɗon ko alyahude annasara julɗo ala wonno wadde shirk ay ko ɗo kon si wona a wurde e waaƙi yimɓe ɓen a innayno ɓe defte ɓe feƴƴintinna piiji ɗi wolay ko ɓe ɓurtina no sa e nokkeeli ko tawa ko wona wolede ko gonga ko on tigi yiyay goɗɗum go e nokkugol tawa ɓe o winda so o windi no mo yiyaali ɗum ɗon senanina no ɓe no ɗuɗi haala hara koko waɗi wallahi ɓayni no wara goɗɗo wola noon min nana noon ko ɗum o yimɓe a terde yimɓe e piɓle maɓɓe wala ta'arradu laha o taw naatan e yimɓe ɓen ka piɓle maɓɓe taw weeɓitano piɓle yimɓe ɓen ejuma o mooɓe nodde yimɓe yo ɓe won nokku ngoto wala to farri o taw sendu ko ɗum ɗon yani so a wi joni gasi annu wawɗa o e ko fiɓuɗa o probléme ala en wawi huwonirde wonen gootu en fawone nene goto baba goto fiyo julɓe yo ɗuuɗu ɓe wi ko tawhidul kalimatu tawhid tawhidul kalima heɓata ko sina kalimatu tawhid wona en fof yo won hunde wotere ko en wotin ɗin konngol tawhid Allah on si wonen konngol goto ala kulli nuɗo ko noon o wi linajtamia ala mattafaqna alayhi yem fiye moɓodir ko fottuɗen kon e hoore mum wal ya'dhur ba'duna ba'dan fi ma ihtalafna fihi yo woɓɓe meɗen yo yaafodir ko lutodirɗon kon e mum ga'ida sinano waktu on faɗiri ni sengo go no woodi ko gonga o ga'ida ɗo ko fottuɗen e mum kon gollen ɗum ko lutodirɗen kon yaafodiren taw mo be wona ka woni ɗon taw kono ɗa'ida wona
ala umumiha inshallah en aray nyande go yewtugol mbay wakto mutike aw nahwa ma ko nandi min hadhihi al-ibarat yadido konguri allati din tukhalifu ilundi qawla Allah ta'ala ko ngola tono kawi fa intanazatun si on podondiri fi shay'in hunde on podondiri farudduhu artire hunde den podri don ko ila Allah faade ka Allah war rasul e kana la Allah in kuntum sallati kitum min gomri billahi Allah wal yawmil akhir nyama sakitido dalika do khairum puri mojjude wa ahsanu puri labede kat awilan firo o yaldo son porde hunde mo be jokku no famirino ko yen arti dabutu gonga ko yeddudi den ko ndare ko hombo jogi gonga tan andi ko hombo jogi gonga jokke on no jogi do gonga mo jogaki gonga o jaba cippitade wakkita faljere makko den o jokka dum kono hande konguri ko heewi kon o yimɓe ko no taw memminangen probléme seedo memini ɗo fi tawhidi e yeddude ɓayen andi ɓeeɗa no fiɓi ɗum ɗa ɓeeɗa no fiɓi ɗum ɗa no luutodiri o innahu lajtima o wi ko hani andugol kon moɓodiral ala wala quwwata doole ala illa birrujui sina yiltitago ila kitabillahi ka deftere Allah wa sunnati rasuli e ka sunnanelaɗo makko on wa tarki accugol ma halafahuma ko lundi ɗin ɗon ɗiɗi wala siyama tentinino fi masail al-aqidati ka mas'alaji fi finde allati din hiya ma ndem finde hiya kayre al-asas woni ngoroni din woni fondation o qala ta'ala la to non wi wa atasimu jogite nange tame bi hablillahi dina Allah kan jami'an on fo wala tafarraqu wa ta'on sertu jogite boggol Allah ngol ko faada boggol Allah ngol ko dina Allah kan ko tawhid Allah on ko finde sellude den wota on sertu ولا يصلح آخر هذه الأمة مؤنتا كسكتي كون إدى مفتدو يمب سكتي بين إدى مفتدو مؤنتا به إلا ما أصلها أولها سناك مؤنوكم أتنو بين مفتدين وهندو مؤنو بسحابة بتاعتو فندونكو فندو غيره fewndo be wowtube yargol bere toñidiro e warindiro e ɗum ɗo ko alqur'ana e sunna awa enen sakkitoto ben kadi ga mofte ko ɗum ɗo moƴƴinta en alqur'ana e sunna se wi e ndaɓɓa e goɗɗum ko moƴƴintinna joni waɗe ñeeñal waɗe ɗum ɗo waɗe hikma nafata wallahu almuwaffiqu ko Allah woni hawrindinnowo on wal haadi e fewnowo ila sawa'i sabili e laawol hakkunde wongol fewngol ngol wa sallallahu على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نتورك الله سبحانه وتعالى فامي دينا كم فام سلو أسكن كدي قول تيجو جبنا كون نقول لكم يا فا كون نفعل لكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه آمين Imam Madino